Well, we will invite number 6. One more, we will invite number 6. Once again, I will invite number 6. Selanjutnya nomor 4. Number 4. Pengimbing selanjutnya nomor 4. Oh yeah, come and join here. Well, miss, you can dancing together with a dancer. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Keren. Show up your dancing with the dancer. Ini dia gerakan si lumba-lumba. Aduh, ini pengimbing encok nih mesti ini. Okay, miss, thanks so much for your coming. Oke lah. Jret, cus. Thank you. Okay, the next one, number 6. Nah, kalau tadi emak-emak, sekarang bapak-bapak ya. Wait a moment, wait, ya. And now you can enjoy the dancer. You can dance together. Nah, pesuang bejani kekuatan nih. Ini dia jurus memburu, naga. Jurus memburu lumba-lumba. Asik sekali tariannya Iya. ini. Kalah pengimbing yang lain kayak ini, Kak. Tolong dimaklumi karena pengimbing ini sedikit rematik ya. Katanya jurus layangan pegat nih.
Wah, ini ketagihan ya bule ini nih. Gak bisa stop nih kak. Iya. Tarian dari mana nih kira-kira kak? Ini jurus memijat. Karena tadi habis spa. Ayo. Oke, thanks so much, Mister. Drat, 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 and drat. Oke. Oke, Mister. No, finish. Finish. Mister. Maybe now you have to visit Spice Corner. You can visit Spice Corner and tasting the international class drink, okay? Si Ron iki mah dua kaki niki. Oke lah, mungkin dikecilin dulu gongnya ya. Oke. Nah terus ini aman begini terus nih. Sing susut banget nih. Oke, Mister, you have to take a rest now. Ada ini ketagihan tegul nih Haji Selendang nih ini. Nah, tegul jadi selendangnya tegul. Thank you, Mister. Oh, that's funny pengibing ya. Sangat-sangat lucu sekali untuk malam ini ya kak.